Ne tako davno na prostoru Japana početkom 20. vijeka nastala je borilačka vještina Aikido ili vještina samoodbrane ili što znači Aikido put, odnosno da, put harmonije sa prirodom. Pričamo o Aikido u Crnoj Gori i uopšte, a pričamo sa čovjekom koji je ovu vještinu donio u Crnu Goru osnivanjem prvog crnogorskog Aikido kluba Podgorica, Predragom Peđom Burićem, koji je glavni instruktor u Aikido savezu Crne Gore. Peđa, dobrodošli u Twin Mix. Hvala, dobroveče. Nosila ste crnog pojasa treći dan. Tako je. To je najviše kod nas u Crnoj Gori, jel? Da, tako je, za sada. Za sad, dobro. Sada, koliko ima klubova? Kakva je situacija sad u Aikidu? Trenutno u Crnoj Gori ima 5 klubova i svi ti klubovi su u Podgorici. Znači, prvi je bio Aikido klub Podgorica, zatim Budućnost, Sensei Tamura, Aikido klub Hombu i Aikido klub Centar. E pa, znači moramo makar ovom pričom malo ovako da utičemo na omladinu i da im pokažemo šta je u stvari Aikido i šta je ono dobro što mogu da nauče i da možda formiramo još neki klub u nekom drugom crnogorskom gradu. Upravo to je i cilj, da se Aikido raširi po Crnoj Gore i po drugim gradovima. A zašto, Peđa, kažete mi, zašto bi neko trenirao baš Aikido? Aikido je, znači, ja sam imao prilike, trenirao sam judo nekada davno i baš to sam vam pričao danas. Znači, to je moje upoznavanje sa Aikidom. Milena, da, ja sam trenirao judo, ne Aikido, ali kad sam vidio kako na elegantan način možeš da se odbraniš, znači, bez, čini mi se, mnogo muke, naravno, verovatno uz dosta treniranja, onda čovjek poželi i da nauči to. Znači, odličan za samoodbranu i nema tih napadačkih tehnika, znači, potpuno defanzivna vještina, jel? Aikido je koncipiran kao samoodbrana od neprovociranih napada. Znači, tehnički gledano sastoji se od sistema poluga, zahvata i bacanja i ne postoji napad u Aikidu. Evo mi vidimo i snimke, to je iz 2008. festival borilačkih vještina. Tu se predstavio Aikido savez. Kažete, nema napada, a samim tim nema ni takmičenja, znači ne mogu da postoje borbe, jel? Jedinstven primjer u ovoj porodici borilačkih sportova i borilačkih vještina je Aikido jer ne postoje takmičenja. Samim tim što bi neko napadao, on griješi, trebao bi da izgubi. A tehnike su dosta opasne prilikom izvođenja, tako da bi moglo da dođe i do povrede. Drugo, ako bi se te tehnike reducirali, izbacili ti opasni elementi, onda bi Aikido ličio puno na neke druge vještine, što nije cilj da bude tako. Bane, mogu li ja sad nešto da pitam? Izvoli. Bane sve vrijeme govori trenirao sam, a ja sam čula da se Aikido ne trenira, da je to pogrešan termin, da je to zapravo način življenja, ili tako? Pa to se može reći i za druge borilačke vještine, a za Aikido posebno, jer on najviše zadržava tih tradicionalnih komponenti. Da li ima žena u Aikido? Ima svakako i pojasevi su potpuno izjednačeni. Znači, treba se ovladati isti program da bi se dobio crni pojas u Aikido i za muškarce i za žene. Što u sportskim disciplinama nije slučaj, takmičenja za žene i za muškarce su razdvojene. Peđa, u svijetu ima žena u Aikido, ima li u Crnoj Gori? Ima u Crnoj Gori, ali malo. Još uvijek nemamo ni jednu ženu koja je nosilac majstorskog zvanja. Jeste li vi ponosni, znači, eto, već dugo ste instruktor, dugo Aikido i imate 10-ak učenika koji imaju crni pojas? Tačno, 10 mojih učenika ima majstorski pojas, crni pojas, prvog i drugoga dana. Naše pojasevi se dobijaju, odnosno sertifikuju u Japanu. Polaganje drže licencirani instruktori, da li su to Japanci ili ljudi koji žive u Evropi. Konkretno, mi polažemo kod gospodina Mirka Jovandića iz Beograda, koji ima 6. dan. To je jedno od najvećih zvanja u regionu uopšte. I naravno da sam ponosan na svoje učenike jer svaki trener, svaki učitelj priznanja za svoj rad stiče kroz rad svojih učenika njihova. Sada ja se nadam da će Aikido savez onako dobro da radi, da će biti sve više mladih, ali mislim da bi čovjek koji je sigurno najbolji promoter Aikido u svijetu pomogao i da dođe u Crnu Goru, pomogao Aikido savezu Steven Seagal, znači čuveni glumac koji je i sam majstor, jer tako ima 7. dan, crni pojas 7. dan i jedan je od rijetkih bijelaca koji je tamo držao časove
treninge? Tako je, to je izuzetno visoko zvanje u Aikidou. 7. dan. Steven Seagal je jedan period svog života proveo u Japanu i tamo je imao svoj dođe, svoju salu u kojoj je predavao Aikido. On je učinio puno za popularizaciju u jednom periodu. Kroz njegove filmove mogle su se vidjeti Aikido tehnike. Međutim, moramo shvatiti da to što se vidi na filmu nije Aikido. To je jedan tehnički aspekt, tehnički dio Aikidoa koji je atraktivan, može da privuče ljude, ali Aikido se vježba u pravim Aikido klubovima i mi, instruktori koji to predajemo, smo odgovorni za te ljude koji dođu gledajući takve filmove. Vi ste na seminarima koji su održavali kod nas u Crnoj Gori dovodili majstore ovog sporta, ali tako, koji su polaznicima, vašim polaznicima otkrivali zapravo sve tajne Aikida. Tako je, mi smo osim gospodina Mirka Jovandića koji je redovan gost, par puta godišnje on održi seminar u Crnoj Gori. Ja mislim 1997. godine da je bilo, doveli japanskog instruktora Toshiro Sugu, a 2006. godine bio je Yoshiaki Okota koji je trenutno glavni instruktor u centralnom dođu Aikikai Hombu World Headquarters u Tokiju, znači on je šef instruktora praktično za čitav svijet. On je bio naš gost, držao je jedan kratak dvodnevni seminar u Danilovgradu u sali Policijske akademije. Ovako, u medijima se provlači pored Aikidoa i termin realni Aikido, pa se čuje za nekog svjetskog šampiona u Aikidou. Jesu to pogrešni termini ili nekako nema jedinstva ni u toj nekako borilačkoj vještini? Pa gledajte, neki majstori uopšte u svijetu nakon smrti osnivača Aikidoa krenuli su svojim putem i osnovali su neke svoje pravce. Realni Aikido Ljubav Račarević. Realni Aikido Ljubav Račarević, to bi moglo da bude, u stvari ne moglo, nego je sigurno i jedan od takvih pravaca. Međutim, većina tih ljudi se veže na pravi Aikido, na osnivača Aikidoa, kao oni su bili njegovi učenici. U stvari, oni ne nastavljaju više taj put. Oni su formirali svoje sisteme borenja i nemaju pravu vezu sa Aikidoom. Znači, postoji Aikido organizacija u svijetu i samo je to ispravni put, samo je to ta vještina. Znači, sve ostale, neke su slijepe ulice i ljudi koji onako zamagljeno pričaju i nejasno objašnjavaju, tako da ljudi koji nisu upoznati sa situacijom mogu da pomisle da su oni pravi nosioci te vještine i tako. Znači, to bi bilo isto kao bi neko pokušao da napravi paralelnu fudbalsku organizaciju, održava takmičenja, ali po nekim drugim pravilima i sa različitim brojem igrača i nešto slično. Znači, to su sad posebne vještine, može se tako reći. Dobro. Peđa, zašto, evo da pozovemo gledalce, znači zašto da neko dođe da trenira Aikido? I gdje i kad? Ne, i gdje i kad? I kako? Postoji 4 sale u gradu u kojima se može vježbati Aikido. Jedna je u Maslinama u mjesnoj zajednici Jedinstvo, gdje ja držim treninge ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 sati. Druga je ovdje u blizini, preko puta vas u teretani Eurosport. Tu je Aikido klub Sensei Tamura, Velimir Vlahović, majstor Aikido drugi dan, profesor fizičke kulture, drži treninge i tamo ima veliki broj djece. Treća sala je u Streljani pod Ljubovićem, gdje je judo klub Kipa. Tamo je Časlav Ujutić, trener. I četvrta sala je na Ibričevini, gdje su moji učenici Denis Rajković i Jedina Ramović, trener. Znači, sve detaljne informacije do sad mogu naći na našem web sajtu aikido.org.me. Vi uskoro idete na neki seminar u Beogradu, a hoćete li i vi ovdje kao Aikido Savez Crne Gore organizovati neki seminar? Hoćemo. U subotu i nedjelju ja ću biti na jednom međunarodnom seminaru u Beogradu. Glavni instruktor će biti Mirko Jovandić. Seminar će posjetiti gosti iz inostranstva, iz Mađarske i Hrvatske također. A do kraja marta mi ćemo održati naš redovni seminar
proljećni koji će voditi Mirko Jovandić. Ali to nije klasični seminar, kad se kaže seminar da sedite u nekim salama i da raspravljate i da se posle toga onako obilato večera, nego ste na strunjačama i radi se, pokazuju se tehnike. Jeste, tako, pokazuju se tehnike, uče se nove stvari, usavršavaju se ljudi, svi vježbaju, znači seminar se prilagodi različitim nivoima, različitim uzrastima. Normalno, posle toga mi to zajednički proslavimo i družimo se, ali Pa evo, čuli ste Peđu Burića, glavnog instruktora u Aikido Savezu Crne Gore. Čovjek ima 3. dan, može da vas nauči mnogo toga, znači naučite da se branite i počnete da trenirate Aikido ili da nešto svirate. Hvala puno na gostovanju, a kad sam pomenuo sviranje, zbog čega? Šta zbog čega? Zbog čega? Sljedeći prilog si ti radila i tu u baru. Bili smo do bara ovog vikenda i